Ihinda ya mihango ya kuruguria mubango wa uthii wa nambere wa thirikari ya kaunti ya Kirinyaga wa ihinda ria miaka 5 yukite. Mihango eno igitongorio ni Ngabana Ann Waiguru. Thank you very much. Kuringana na Ngabana Waiguru, hari mubango uyu mekireire tabarira cia kuguna muingi ta ugima wa mwiri na njira ya kugacirithia mathibitari. Kwa muhiano thibitari-ini munene wa Akiruguria uria utanyitwo kuhingura mirango kuri muingi ica ikuhi, gwakwo kwa iganda mwena wa Thagana kuri arimi megutwara magetha mao hamwe na tabarira ingi itiganite. Umuthi tukulonchaga CIDP iria gwa githungu itagwo County Integrated Development Plan ni mubango wa uthii na mbere wa miaka 5 wa Kirinyaga County. Na mubango ucio urarumirira wira uria turutite miaka 5 na kanyitithania mibango ya thirikari nene ya Kenya Kwanza thiini wa program iria ya economic itagwo BITA transformation agenda na ikanyita vision 2030 iria koragwo mubango wa bururi wa Kenya wa miaka nginya 2030. Ihinda-ini riu Waiguru ni aheanite ceki cia muigana wa ciringi milioni 52.3 kuri ikundi cia arimi rungu rwa tabarira ya Wezesha Kirinyaga niguo mahote guthie na mbere na gwikuria. Twaheana ceki cia milioni 53 53.2 million shillings niguo mathi na mbere na wira uria makoretwo makiruta mibango-ini iyo ya Wezesha program. Arimi aria magunikite mubango-ini uyu ni matugiritie thirikari ya kaunti ya Kirinyaga makiuga riu matiratangika ni mbeca micini yao kuona ni marahota kwendia magetha mao. So we have great confidence going forward. Hii miaka 5 hii ingine iko hapa kwa hii plan itaendelea and it will be implemented fully. Bunge ya kaunti ya Kirinyaga ni iriga kuhitukia mubango uyu wa uthii wa nambere wa thirikari ya kaunti. Mutongoria wa reingi bunge-ini no Daniel Muriithi Kibinga akiuga muoroto wao ni gutigira muingi wa Kirinyaga ni wagunika na riu metereire kuhitukia bajeti ya mwaka wa 2023-2024 niguo mubango uyu wambiririe kurutithio wira. Hizo fight zilikuwa huko the last 2 years, the last 2 regimes. Hii wakati hamtawaisikia fight. Sisi tunasema kazi yetu ni collaboration with government so that our people may benefit from the government that we put in place. Mubango-ini wa uthii wa nambere wa thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ihinda-ini ria miaka 5 ukorwo kirongoreria kuguna muingi wa kaunti ya Kirinyaga kuma kuri ugima wa mwiri, urimi undu umwe na iganda hamwe na tabarira ingi itiganite. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga, jitagwo Wainaina wakirie.